Ei, que fas? Lendo o periódico. Non, se unhas gotiñas non. Enterachaste do que pasou? Ti que te ibas a enterar. Refires aos casos de corrupción? De que falas? Bueno, e logo que noticia é esa? A ti que che importa? Bueno, non sei. E logo que estás lendo o Progreso? Pois sí, señor, a única prensa objetiva que aínda queda neste puto país. Estalo a dicir en serio? Con cal comparamos? Co país? Ou con cal? Pois non sei, Cos collós, o que eu che diga. E eso, pese a que perdeu moitísimo dende que non está o Villaraviz. E ese quen carallo é? Como se nota que non tes nin puta idea? Mira, esta noticia de onte. Un jabalí volveu fozar no millo en Armea. Por segunda vez este mes. E entón te fozou en Láncara. E ti falando de corrupción ou non sei que merda. E a semana pasada o lobo atacou en Porto Marín, verdad? A que sí?